Impanuka ikomeye cyane ihitanye abantu babiri abandi bagakomereka. Iyi mpanuka yabereye Rwandegisi ndetse umuhanda uhuza Rwandegisi werekera mu Kanogo mu mujyi wa Kigali. Iyi mpanuka rero yababaje abantu benshi, mana y'isi n'ijuru. Mbega umuntu upfuye urupfu rubi we, mbega umuntu upfuye urupfu rubi we. Nk'uko mubibona muri kaburimbo, muri kubona umurambo mu muhanda. Ye baba we, ariko ndaje mbabwire imva n'imvano. Ese byagenze bite? Ese kubera iki iyi mpanuka yabaye gutya? Ese kubera iki uno muntu yahasize ubuzima? Ni mu gihe uyu nguyu niwe wapfuye. Murabona yuko ababishinzwe cyangwa ambirasi yo yahageze, ambirasi yo yahageze kugira ngo ibashe kugira ngo irokore abandi bakomeretse, kugira ngo nabo bataza kuhasiga ubuzima. Ariko uyu muntu muri kubona uryamye mu muhanda ni umugabo w'imyaka 35 yaragemuriye umurwaza, none birangiye akoze impanuka, none akaba apfuye urupfu rubi. Mana y'isi n'ijuru, Mana tabara abana bawe, cyangwa bajya bavuga ngo tabara umugaragu wawe. Bivuze yuko rero kugira ngo nkomeze kubabwira uburyo ki byagenze, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Nukora inzogera cyangwa nukora subscribe, bizajya biguhesha amakuru yo kuzajya ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Yesu w'i Nazareti. Bivuze ngo uyu mugabo kugongwa kwiwe, no kuvuga ngo ni imodoka ebyiri zagonganye, ariko izi modoka ebyiri hakaba hari umumotari. Bivuze ngo uyu mugenzi muri kubona hasi uryamye mu muhanda yari umugenzi, yari umugenzi, umumotari yari amutwaye mu gihe yari agemuye ku bitaro. Rero birangira impanuka ibaye. Reka nongere mbibutse yuko iyi mpanuka ibaye ku itariki 4 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Bivuze ngo yabaye ejo kuwa mbere. Bivuze ngo rero yahahamuye abantu benshi bari hano, ariko mpamvu mba nkoze kino kiganiro simba ngira ngo mbahamure cyangwa mbatera ubwoba, ahubwo mba nshaka gukora kino kiganiro kugira ngo mugende muri focus mu muhanda, mureba iyo mujya kandi neza, kandi mujye n'abamotari twongera kubakangurira kujya cyangwa kwitambika imbere y'ibinyabiziga yuko atari byiza, bishobora kubaviramo urupfu. Niyo mpamvu iyi video mba nayikoze kugira ngo igire ikibasigira cyangwa mugire ubutumwa muyikuramo. Ntago rero ibindi muri gutekereza ntago ari byo mbangamije. Bivuze ngo rero uyu mumotari yarahagaze muri zebra crossing ategereje yuko abanyamaguru bambuka. Kubw'amahirwe imodoka yaje kubura feri igonga motari, nta bandi banyamaguru bari muri zebra crossing, gusa bari barangije kwambuka. Imodoka yabagonze iri mu bwoko bwa hoho. Eko izi hoho nazo rero ndaza kuzivugaho, muretse gatonyi. Izi hoho ndaza kuzivugaho pe. Bivuze ngo rero uyu mumama bamugonze cyangwa uyu bamugonje muri zebra crossing, none bivuze ngo umushoferi yahise yirukanka aburirwa irengero. Nibwo rero muri kubona yuko ambirasi yahageze. Aba ni abaganga babishinzwe baje gutanga ubutabazi bw'ibanze. Mana y'isi n'ijuru, mbega umuntu wapfuye urupfu rubi we, Mana tabara. Bivuze ngo neza nta no gusamba, imodoka yamukubise ahita arambarara mu muhanda. Ubwo nibwo nanjye nari mpageze ngiye gufata amakuru mu Bugesera. Ndangije no kuvuga ngo mu Bugesera hari umumama wari umpamagaye ngo amaze iminsi 3 bamusohoye mu nzu. Ubwo amaze iminsi ingana n'5 abaye umupfakazi. Bivuze ngo abana be bo ku mugore mukuru barimo bamusohora mu nzu. Rero yari yampamagaye ngo njye kubushakira ubutabera. Nibwo kugira hano Rwandegisi, uyu muhanda uhuza Rwandegisi na Kanogo, nsanga impanuka irahabereye. Ndavuga ati rero ntago naca hano hantu natanze ubutabazi cyangwa natanze ubufasha. Nibwo guhagarara nanjye nkabanza ngatanga ubufasha. Nk'uko muraza kumbona nanjye nambaye ijiri y'akazi cyangwa nambaye ijiri ya kampani nkorera yanjye ya Kitasamura TV Rwanda. Rwose murakoze cyane kandi kuba mwakurikiranye ino nkuru, kuba mwayumvise. Ariko impamvu mba nayikoze mba ngira ngo mu focus mu rugendo mukora cyangwa mu ngendo mukora za buri munsi. Kandi nongera kwibutsa yuko umubiri ni ubusa, kandi ikindi mituweli iravuza n'izura, n'abafite sirasi zose ntago zizura ahubwo ziravuza. Bivuze yuko rero
umubiri ni ubusa akanya kariko kose wapfa, ariko bivuze yuko bidasobanuye yuko wapfa, ariko nyine ikintu mba nshatse gusobanura aho ngaho nimukiratane imibiri. Bamwe na bamwe hari abakobwa njya mbona hano mu mujyi wa Kigali babiyemeye nyine biyambitse utuntu tw'utumini bagenda bararura abantu b'abandi. Nongera kwibutsa ko rero iriya myambarire yabo cyangwa iriya myitwarire yabo ntabwo nayo ari myiza, ndayinenze kandi ndayigaye. Bivuze yuko rero Kidasamura TV ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ngira ngo murabizi. Twari turi kuno manuka ibereye Rwandegisi hano ihuza Rwandegisi na Kanogo, niho yari ibereye neza, ariko nongera gushishikariza abanyarwanda gukoresha umuhanda bari focus. Ese nababwimva n'imvano y'ino manuka, reka mbanze mbasobanurire ukuntu byagenze kugira ngo dukomeze amakuru. Buriya amakuru mba nagiye nyaca mu marenga, ariko reka noneho bishyire hanze sese inzobe. Ni ukuvuga ngo motari yari ageze hano Rwandegisi neza, mu gihe hoho nayo yari irimo ituruka mu Kanogo, noneho bihita bikubitanye. Ni ukuvuga ngo motari we yari ahagaze muri zebra crossing ategereje ko abanyamaguru bambuka. Bivuze ngo ariko motari yatinze kwambuka cyangwa yatinze nyine kubona yuko abanyamaguru barangije ngo agenda. Mu gihe hoho yafashe feri bikanga, irangije irabasekura, uyu ngo ahita hasiga ubuzima, abandi barakomereka. Ubu bari muri ambulance hariya, rwose nabo bari kwitabwaho neza cyane. Gusa rwose imbangukiragutabara zacu iyo tuzihamagaye zihita zibanguka, no mu gihe imbangukiragutabara yaje yihuta neza cyane fresh, irangije ihita itabara hakiri kare. Bivuze yuko rero hapfuye umuntu umwe, abandi barakomereka. Rero munyarwandakazi, nimba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, nkwibutsa gukora subscribe. Impamvu mba mwibutsa gukora subscribe kuko ni ingenzi, kuko niyo support yawe tuba dukeneye. Ukoze subscribe ugafungura inzogera, buriya ibintu biba ari amahire. Bivuze yuko hano tuhafite umunyerondo wahise uhinduka umujepi. Ni ukuvuga ngo uyu munyerondo ahise atangira guhagarika imodoka, mpamvu nageze ngavuga atari kubona no munyerondo uwamufasha. Bivuze ko abaturage bari hano twagiye tubabaza, gusa bari bumuye, bandi bifashe ku munwa, nabo batunguwe nyine, babonaga yuko ibyo bari kubona bari kurota byari byabatunguye cyane. Gusa barimo nabo bibaza ese byagenze gute, gusa nabo babonye biba gusa, ariko urabona ko batunguwe, n'abantu batunguwe cyane. Gusa abanyarwandakazi ni mukomere, ariko ni mu gihe polisi ikora mu mujyi wa Kigali ikomeje gutangaza ko impanuka nyinshi zituruka ku bamotari, kandi ikintu cyica abantu cyane ni moto. Bivuze yuko rero yabwiye abantu ngo muri gahunda yagerayo amahoro, yongera kwibutsa abakoresha umuhanda wo mu mujyi wa Kigali kujya baba focus mu muhanda, cyangwa mu gihe batwaye abantu cyangwa ibintu, kugira ngo birinde impanuka zitunguranye ndetse birinde n'ibindi bigiye bitandukanye. Murakoze cyane rero, niyo makuru nari nabageneye kuri Kidasamura TV Rwanda. Nimba aribwo bwa mbere uhageze, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Mwari muri kumwe nitwa Urinzwe n'Imana Emmanuel, ariko abanza ku mazina ya Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakongoma. Imana ibandindire, ibahereza ubuzima buzira umuze, kandi ndabakunda. Wowe wakoze subscribe uri uw'agaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha. Murakoze cyane.